Jambo baba. Jambo sana mwariri. Unaweza tuambia hapa tunapatikana mahali gani? Bon, hapa tuko mu commune ya Kadutu, tuko mu quartier Mosala. Quartier Mosala hapa kulipitikana Avenue Funube. Ndio, kwenye kulipitikana ajali ya moto. Ndio. Unaweza tuambia kwa mtazamo wako inaonekana ilikuwa chanzo ilikuwa ni nini? Bon, journaliste, vitu hivyo vinafanyika vinatutambuka mawazo. Ndio. En fait, mie kwetu ni hapa. Kwangu ni Mukibombo. Lakini depuis busiku hatuyalala. Tunasikia mambo yanapitikana hapa. Hapa nyumba zililungula. Hazikuwa zinapresenta hata sinya ya kulungula pale. Mais tulikiashtukia tu busiku nyumba zinalungula, pale kuna kufa watoto na mama wa jamaa, donc kuna kufa watu hapa à peu près 16 personnes. Okay. Hatukuwa tunayua chance. Yeah. Mais ça vile tunakuzoaka kufika kila fasi kwa nyumba zinalungula na tunasikia maneno mawazo iko na specule autour ya batu benye banendaka nauza mabiuma au mabende. Okay. Curieusement tunafika hapa na shina kutana pandake biko na evacuer mako pale kwa zilungula munyumba na batu ya kilo biko deja hapa na mabilo yabo bika nyumba ilungula iko na pia na roho ya kushituka. En fait anakia na mshtuko kwa kuangalia magumu ilipata bengine. Mais bosa nasikia sa mutego ilikamata kilo mara moja inakuwa anapanda deja na balance anakiasa kuuza marchandise. C'est-à-dire nyumba zeziko zizima ni marchandise kubatu benye banauza kama vende. Voilà comme preuve, comme échantillon benye biko mbele tu hapa benye kilo hapa balikuwa banauza. Na hivi deja mimi nilisha kualerte ku niveau ya bakubwa mwingine bananitumia batu soda biko pale commune ya Kadutu biko batapanda kwa disila biko wanafika hapa juu yake kwa kamata batusaidie kubauliza. En fait siseme kama ni yabo, lakini comme boni ma services zenye ziko habilité kwa kufanya ile ma investigation batatusaidia kubauliza kusudi tujue kama anaweza kuwa na wazo kidogo juu ya nyumba kulungula, batusaidie kusudi tafute solution. Voilà. Na tuambie jana usiku pindi nyumba zinalungula kulikuwa intervention gani ambayo ilionekana kufika, ni wa jeune ama kulikuwa msaada fulani? Mon cher journaliste, hakuna msaada inaweza fika hapa. Kwanza kama unaangalia nous sommes au moins à 500 mètres, plus même à 800 mètres na balabala. Donc même s'il pouvait y avoir une intervention quelconque ya anti-incendie haiwezi fika hapa. Et puis moto luaka ilikuwa ni mabusi katikati ya usiku. Tout le monde était déjà ensommeillé, hakuna mwenye alikuwa anajiantanga. Donc kama na watu wangola kufa vile c'est parce que kulikosa msaada. Au-delà ya ba jeune balijidebrouiller kwa kulimiter propagation ya moto. Mais vraiment habakureusir kwa kuzuia wale watu wasikufu. Mais na haingelikuwa bravoure yabo. Sinon kama tuko tuna deplorer zaidi sana. Hapa kama ba M23 balikimbiza ba mwizi hapa. Ndio balifika hapa usiku. Wakamobilize. Kila mtu pita pale. Kila mtu. Bale abangi kuwa bajene bangiba babitu ya mingi. Hata bya mingi vilienda mbele ya mingi vilienda vya kutambuka pale. Na intervention kuzimisha moto ilikuwa. Bajene ndio pale. Bajene balijitupa ba mingi na mwanasimana bale bayomba alikwambia pita hapa we. Sogea pale na wewe saidia. Na tukafurahia kwa ile jua hakuna mwaliwa sasa walifika. Na wakakimbia lobo vipi. Kusema ni wala alisaidia. Ba M23 ndio walifika wakasema bwana pale na pale hakuna kutoka alisaidia pale na vile moto lingine. Wakasaidia kukimbiza wa mwizi. Na kila mtu ale na wewe gusa hapana wakubakia unakamata mkono. Okay ndio ile tu. Hivi ndio vinamaliza manyumba mingi kule chini. Kesho mtole camion chemin pale. Après haba biko na haba ni maramification. Biko na bengine haba tauza wana rassemble quelque part. Na kilo pale. Wanakia patele wa camion. Pour preuve mnaona deja kilo yabo moja tuna maîtriser hapa. Na hatuwezi kuacha hivi endelee. Sababu nyuma hapa ni mumwetu ni mwabo fulani mabende. Pendant que tunalia bandugu yetu wenye banakufa na banakufisha. Nyumba moja 14 personnes puis on pas tolérer kilo. Kila mmoja itunjo kazi maisha. Unasema chuzi. Kazi kwa sababu inakuwa fasi ya soko. Hawezi kuwa nakia kufurahia wala kuwa nakia kufanyia fete kwa mwingine konalia.
Shiba tunaona magumu yenye maisha jamais kunapita ndani. Mais leo nyumba zinalungula juu ya bagra. Kusudi bo bapate maisha. Donc il faut watu bakufe juu bo baishi. Voilà, c'est un peu ça.